nisa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana musesia wa Mutongoi TV ninawekwa tioni wethi wana muthenya wa kwaila ni wakatano wa matuko mwanza mwini we 11 mwaka ni wa 2025 ninaokethia na udhocha tu manithie mthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 na 4 kati wa mauvo la tukombanisi ala tukumbanisye ni pamwe na Uhuru Kenyatta kutetea Gachagua na kukanya Tongoi Jubilee kuivathana na uteti wa numangano. Enembe enzio kwenda nthini wa ndambuka ya Ruto kuvika enzio na kuthoima wake ya ocha usiu. Minista wa kisomo kumbula siku 19 cia ung'ei wa mutiani wa KCSE nisio ikusi tuisioni sikivathukanyo. Na aimi kuendeka kulika ikundini ni kana kukwata utethyo kuma kwi serikali. bilingi wa mauvo. Nina udhocha Sharon ni nano kundethesia kunengelea mauvo kwanzia ya meko nyeneta Beti wa Mwania. Thino ya kule thitu ya umonthi unene wa president wa tene Uhuru Kenyatta kana Tongoi mangale ko ya ulei ni maile kunewa ndaiya ni kuona nyakana aka kwa tambao ngwatanio ya ulei ndino sakwani wa 2027. Uneni wa president wa tene Uhuru Kenyatta wakana ule ni walite kunewa ndaiya ni wona ni wakana akama kwa tambao ndino sakwani wa 2027. Wetu masongyo waku kusila nambani otumani mukubi ili itato kenda imwitano na ingi kwisila metanda wicho amekumu kanile ntukweza tuisisia mausongyo maku na udhocha tuma nivye. Tuambililia mauvo metunika na Mutongoi wa chama cha Jubilee Uhuru Kenyatta. Kwa hivi na yambe ni wa motetea mbe wa Wanda. Ula nae monini wa president na Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Na kukanya Tongoi ndini wa Jubilee mevathulale na uteti wa kumaumanga Gachagua kanako vuthi ateti uleini wa United Opposition. Wasia uwa Uhuru yuka hivi nane Jubilee na chama cha DCP. Siende na kusinda na yuluwa ula uwe na vinya monene ukone uteti wa ile mbeta yake mani OU na ndini wa kura nene siukite siya 2027. Benjamin Mwaka na wakotuambesa vilingi wa mauvo. Ndino wa kikalo cha memba ma Jubilee kila jato wa muranga na kila kitongoi wanula wa president na mutongoi wa chama cha Jubilee Uhuru wa Kenyatta ni wa makanya memba ma Jubilee nene kwa nini mevathulevyo na kumuvuthia mutongoi wa DCP Rigathi Gachagua kwisila uteti wa mbumano haiweta kiene kindu kimote itikilia ndino wa Jubilee. Na ndipo muliona nikienda nikasema hata kama tumeshindana na wakina Raila na wengine, jameni wacha tushikane. Kwa sababu tusiposhikana tutaendelea na huu uhasima, na huu uhasima huwezi kutusaidia na huwezi kutusongesha mbele. Inge Uhuru ni wakulia Tongoi uleini wa United Opposition mane wendaiya wala wakulia Tongoi mbino wa Jubilee matuwa isotetu wa sera utena ngavano kana kivuthia. Don't lose hope. Our better days are coming and we will cross the bridge after the elections and we will go forward and continue this journey of building a great country, and together we will go to the destination that the Lord wants us to go. Na kwa hivi inge Uhuru ni wakulia mwikamaje nzima na wendaiya na wasia wako kwenye Tongoi huwe mewe na ona maina wa miana ya Tongoi dhinu wa serikali nene na siamani siaki utati kivo cha Jubilee. Na nianze kwa kuhakikishia kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down given the honor that you have given me. President Uthiumwe wa Uhuru Kenyatta na Mutongoi wa DCP Rigathi Gachagua kwa hivinda methito maivitu kana muno kwenye uteti wa ilembeta yake mani na vala Gachagua Tongoi uteti wa chama chake cha DCP ilembetani vino. Please be a faithful agent. We are happy that we have other parties in this region and all over. Let us compete with them fairly. Look for members. When people defect and they come at the headquarters, I resist saying you have defected from which party. Because I'm not trying to bring down the other party.
kuma va kaunti Nilovi ndilivoti ya vilingo wa mauvonye nita wa Benjamin Mwakamu. Wanaitina wa President William Ruto kuwetakanaki ya ochausi wa enzio kila kinguni mwingia kati nikikwidhi wa keithela tuivika mwei wa keli mwaka 2020 iwe ona umwe wende kiaoneki nende kuma isio imainena na ndikima mavosi nuone masya kana vaina mawona nyo makuthela kwacho metoki maiweta kana vena uya kana vena via hivi nani ambua kwasya madhayo enende kunyama na maondo mandamboka maimwenda President William Ruto kavidane ka ndamboka yake kaunti ni akitu ya vikeusi ni ukudhuima waki wakiaochu osea kimanzi na maovo kwa ilungu yasa waki wachaukicha enzio na kila kingune mwingia kati wilitwe ungamite na vala tuinenania na amwe maenenzi ala methitwe maithu kuma chaune kino kuma waki wachawambia maisi kana kuselewa kwa misalayo nikisi kinene kithitwe kitwambola waki wachauki chaune ki challenge yapa nukulea kuiva mbeza nisilewa na chimanyikai chikaibwendi yubi onezo niwe twambia kyao uya nundu atunavyo tumeli twana twili norwete mita tukupikapu bache kyao kia nwala maka hava njizini mbesa serikali itaiva kaane kyao ile atavundi naambie udhukuma na kampuni ino ya Q kuma yambia kyao ki na uya withe amusiondo withe amuthuku indi malipo moto iva wanai tutonyo thukuma rwa mina 5 tutaiwa 3 tutaiwa tuweza kuiva tukuiva muhimu mweka neli tuchoka uyani ona kwa kwithiwa waki wachauki wambie ivinda ya musumbi uthumwe wea Uhuru Kenyatta UNNZ kuma isio ino ni maitia wikwatio na chauki ino vala makwasekana vaiwonanio ona umwe wa kuthela kwa chauki otondu makuelesya na chauki kivelela andu aingi muno sana chauki kumela kialonjiwe ni Uhuru ngilili ni miongoni na ile ni acha kianenganitwe miaka ile kithelu hindi bado mwikutilio lake kuzidio kioneka hona 2030 tukethi woba yukuma boyu nitukula cha muno ibatonyeka serikali ikunewono kwa metukini enenzani masekana vindani iyi ambua nivatonyeka enenzi mbyange magende ya kwaise mathayo usini uno ondumwe na maundu maugui kutambaika kwa withi wa chauki kikwatanitie isio kivathukanio ilembetani kuma isukumia serikali kuminukilia waki wa chauki kineso twandu muthenyozi yukuma bu na mbwa ni yukite nitukwenda chauki kikata kyako kwa metuki ile tonyekana nikana weza kwithia anu ni matetheka istoje chauki kikwete area nene muno hano nikini kwithia kuma ba kuthie ndau nginya mutitu wa ndoa naku monze mezilaba maukete ndonya ngune yuko kwana na wito wa musumbe ulo nani ni anasya itina wa meyele kana subika mwe wa keli kiketha kikithelu nitu mukulio ingi nundu thukumula ula ende yo yuende mbalavyu na kwa thukumu mende kyobika mwe wa keli kito nyugitha kikithelu ko musumbe no ke akaona na akasukumisia uketha ni twekara kya ukini twa kiwa kyathela nundu nikyo kithia wa kiunganishi kya ngune na no na sehemu lingi si baba kuviko twende devinda mbua na twina ila gilo usiku ndio bitingi tukuithwa na mathina ma kuinganisha otondu last week twila kivuke noki na mimi karibu masaa 3 bate mundu inganisha ngalikwa yaka neno ingi va nivo waki aukia enzio uvikite onaitina wa musumbi William Ruto kwathana kana waki auki no kwithia withela tuivikia mwakani ukite ba enenzi maimukulia avikie na utambuka chauni kino kavindani kandambuka yange lembetani ya ukamba kuthuima waki auki ngirivoti ya vilingi wa mauvo kuma ba useni wa enzio ngune mwingia katika undine ya kitui Osea Kimanzi.
Minister Muvyani wa Kisomo Julius Ogamba ni wambolakana siko 19 siaungiwa mutani wa KCC ulawende ni kusituisioni sia Nyanza, Rift Valley na Eastern Kenya kuvika pamoja wa hiyo siko hii ni pamwena kutumia sindu sia electronic motiani kumelwa tene nando mate amanyiwa kwitu ikithia amanyiwa vala mawetakana ukunikili nuendeye na tanzia imwe ya kusiya siko hii muvya wa Kisomo ni wosi matambia mamituki mevo kuvindwa aungami mamotiani. Meshak David ni mwandiki wetu wa mauvo. Minister wa Kisomo Julius Ogamba ni wailisekana siko 19 siaungiwa mutiani ni kusituisioni sia Nyanza, Rift Valley na Eastern Kenya kuvikia matuku dhanza tu. 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure and impersonation. Aina na kauntini ya Masako kavindaka kuvingwa kwa ndina ya mutiani. Ogamba ni wailisekana ndo miongoli na ilinimeke tumbini na mende kukule mokuli wa ni muvea wa isalu wa DCI. Kuhuma skulu atatu, maikwata ukanyo. Kuma kula kwenzama ya metiani ya NEC, mayikwati wa kusungia muthenyani wa wakuambililia. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopied materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. 3 centers have received formal NEC warning letters requiring compliance reports by Monday, 12th of November 2025. The government maintains a policy of zero tolerance to malpractice and irregularity and all criminal activities. All reported breaches remain under active multi-agency investigation, and appropriate sanctions including result cancellation and possible center deregistration will be enforced in accordance with the NEC Act. Kuma nwanambua mbingi ila yende kuwa na kwete ukuno isioni sia Northern na Western Kenya. Yumuvea wa Kisomo wingu watani wana muvea wa usese iwandini na kuukitana nambanga. Selikani ni nenga nitendeke mudembo wa helikopter. Tede se motiani uku vika isioni ii. We continue to monitor weather conditions affecting some parts of the country. Floods, damaged road networks and access challenges persist, particularly in northern and western regions. Working alongside the Ministry of Interior and Disaster Response teams, we have established temporary collection points, enhanced security escort routes, and deployed helicopters to ensure all examination materials reach their destinations safely and on time. It must be clearly understood that no candidate will miss the examination due to environmental disruptions. Where necessary, additional resources will be mobilized immediately to guarantee continuity of the national examinations calendar. Vilingi wa mauvo, Utongoi TV, ni yetu wa Meshak Nziwa David. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe weta kanave na vata wa amwika kukwata masomo maki uvundi ni kana kukwata mawia kwa metoki na kuiandika moene na ila ni ziemwe ya kukilia kana kuyukilia kiokwati na kukitana na mathina mawia. Aine ni akaunti ya Mombasa kavinani kala wavinga ikomano ya komiti ya maundu ma budget na ukwati wa kaunti nisu ya Kitui Malombe ni waweta kana ni makubikie kukwata mbau amwika melati ni kiwathokanyoni kana mavikie na kuyukilia kiokwati na kuweta maendeleo. Angelina Mosekuma kaunti ya Mombasa ina maovo. Ainene ava kaunti ya Mombasa kavindani kala wavinga ikomano yanza ya maundu ma budget na ukwati. Gavana kaunti ya Kitui Julius Malombe ni waweta kana serikali yake ni yumete kumokili amwika kiukwati kwisila melati kivathokanyo vala makuli amwika kukwati ya masomo maki uvundi nikana kuiandika na kukitana na mathina mawia. Twasi ya youth ni mengi muno na katika ndwala mate wiani kilungu cha miongo thanjatu na muonja kana percentage ya miongo thanjatu na muonja na anduma youth
na oyuni mwisi yuthi mauma tandu ngili mana nyanya Kenya kila mwaka. Na yo ekonomi ya Kenya ona yake tu igumia mawia meana o kuutwenda wise kwithia yuthi yitu ona yathi kisomoni ni iumbanitie ki akilini kana mental frame yo kwithia ni mesima wi ativo mai nundu tivo mai nukuetekana no kilungu kinini cha mawia matonya kukwatikana iwetekana kuyandika nonzia imwe ya uthukumi na ila ivanite kukilia kiukwati kaunti ya Kitui mpaka tutapanie uwo lakini kwa jamba hii mawia utonya kuikwandikwa iumini ndwamba kuika kindu kingi watetheka kutwenda wise kwithia nibethia andu mesi nusio kwithia matonya kuiandika na methi katika vocational training centers C2 isi itwajita village polytechnic na bu wimanya ujuzi wimanya kutumangwa wimanya beauty therapy kukwata njui na kukwana kia vyandu na wimanya sindu mbingi kuvibisya kuchovya ngali kuchovya sindu cha mbao na sindu mbingi na ukika sindu isundu ambako komananza na yutwenda ku encourage youth yitu wise kwithia ni cia kwata skills ni cia thi katika course isu ni kana wise kwithia ni matetheka ingi yuni wawetekana ni mavanite kutoa cia uthukumi kwisilanzia cia kimitanda vala enethi makethia ona ivuso ya kumenya milati na isio ila ikutoa iwa uthukumi ula kwithwa wito iwa kwa kumakonia enethi wita wa revenue administration county revenue administration bill ni kana wise kwithia ni wapitukithwa na ni watethe cia kana ni watiwa ni tutrambe yu kutumia mindo ati digital system na automation ya revenue yitu wise kwithia ni twa betila ito evaluation raw value ya landi na twende nambe nitwamanya yani plot sionze siva business ila twinacio ni siva na twacia twende nambe kindu kitu kita enforcement ni kana wise kwithia mbesa ila twakwata tusita on source revenue kana mbesa ila county yombene ikokola ni ateka ila sinenga nawe kuma serikali ya katikati ni National Treasury wise kwithia nisiongeleka Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose Kumana na oneni wa President Uthiumwe wa Uhuru Kenyatta wa kwenda ngaleko yoline wenda ya uoni wona ni wakana akakwata mbo opposition mwaka wa usakwani wa 2027 katiwa mausongi alama tumito mwaka sa motongo TV ni asia emwa ngaleko yolei na mwene ndi evata nake na kwa akakwata mbo ngaleko yolei ni chalo wa masekiende ya kutuma mausongio mangu kwenye kule jito urabye kananu kwa na President Uthiumwe wa Uhuru Kenyatta atauka kwa tambao ngaleko yole usakwanini wa 2027 ni kusela nambani watumani mkubili itatokende mwitano na inge kwesela mitano ni to iya mekumu kanilini tusiwake dheti Nitinda sivitali kuita mate kutenega ni kuitwa nai mate simeteleke yako indi kuma uyu ewe kwatyo ewe vosyo vikilindi kicha ikwatya vikitale wa ikwatya keva nubi na luge kwa ivinda ya samba ya mukambani yithitwe ikengwa na kwa siambesa mbingi asiaing makathosia indo na miunda maimantha uiti vate kutetheka tea kutungu tavie uvo museo nundu ivinda ya kulea kumanyangai etuyeto tene inde yu na andu make mavikie wovosio Nature Vital Clinic
ungu wa Dr. Simon Kitusawa ni mamweteye usungio wa mathina nundu ithie tuitama wau onthe ateonduka. Nature Vital Clinic mena utuika muyani una ni mavitukithitwe ni serikali kuita maitumia natural medicine, ndawa ilamo masianthi ya China kana traditional Chinese medicine, Malaysia na India. Vai kuthongelia na ithie tuikimea andumiti kana kumanenga siendu makatheuche ukai inyuonde ala mwala wani mavindi mathina onde maevu sukale mitambuko kwambatwa ni thakame allergies na angi maingi. Lilikana mbonge situ tuvingua kila muthenya indi wenda kukomana na Dr. Kitusawa vikama saku kila wakwambililia na wakatano kana matu kila wakatatu kana uvonge wa mlolongo kila wakeli na wathandatu. Mavonge maitume mlolongo Hotel Connection Plaza first floor kana ulawe masaku Asante House Building first floor kungethanisia na Susu Center kana ulawe matu MB Plaza yolo wa vengi wa Cooperative Bank second floor. Kwa mavombe ange no tuthoke kanone na nyena itokwisila namba noti mwonza ile 5 nyanya 3 kana noti mwonza 5 mwonza 5 kenda noti 5 kenda noti. Nature Vital Clinic, your home of wellness. Wenu manda skulu museo, ula unenga mwana wako kisomo kisio, tuswete utuika, ula wende kethetwe, usese iba mwana mawedhi loko madheu, na mailu kwa amanyiwa, nduka amande vya yingi, the ultimate leader Mumando Hills Academy, jivo kondo waku. Tuina mawedhi loko maseo, maki umundi, na nyumbade usia ukoma, kwa amanyiwa, maimwana na eitu. Sukulu witro, ni mwitikilithi kunenga udhei, kwa amanyiwa makukoma kana boarding, kuma grade 4, kufika grade 9, Oundu umwe na amanyiwa makwinuka Canada Scholars. Imanisyo sitro ili ikwatikana Century Park musini wa Masaku. Oundu umwe na Mumando shionde si kauntini iya Masaku. Nyumba sito siya kukoma isaovetwe nesa na ikombonyo nesa na itandanzeo nguwa siya kuiwika kiwi kivyuka na hot shower wamena kundukusio maidhiru lukoni maitro kunenga amanyiwa mwanya waku dhiumwa kithitoni cha kutwikithia mumanyiwa waku kuiwa emusi. Kimanisyo kitro kina basi siya kuyana kuikithia ukuiwa amanyiwa amakwinuka Canada Scholars ni wethi wawina ulaisi. Ingi nitrikane samadhaunita, ballet dance, taekwondo, skating, ball games, volleyball, ludo, scrabble, chess, music and drama, katuwa madhau angi maingi. Amanyiwa maitoni matani ama liuma seo, na mena usuvia wakuyana kumanenga vinya kila muthenya. The ultimate leader Mumando Hills Academy, to the modern science lab, equipped library, fully functional computer lab, shion the kutethesia mwana waku. Sukulu witro wa Mumando Hills Academy, ni watongo itikomola nyumailu, makusomea musini wa Masaku, iyandikithi kondwa wosani wa Moiwambe, kana January, mwaka tuendete wangilili na meongweli na thandatu, kwa mauvombe yange, nina itu yukwisila nambani noti monza inya noti, monza thandatu, 5 itatu imwe. The ultimate leader schools. Education is the light of life. Nina odho chengi tende na kumanithia tuisonga nambe na mauvomo itondekana atongoi mandini ni makulia moika kukumbatilia mauvundi sio maki ovundi tanzie mwe ya kuimanthia mawia na wekwa chokana kuiandika moene mainene akavindane kaa kikwangovia kwa manyiwa make manisio cha baraka kuya Sofia yata Bishop John Katundu ni wathuthi amoika alama tena masomo na mwe kwikonia na mauvundi sio ane kana kukwata mautuika meki vathukanya iwete kana mautuika ni meuvingu ya miomo ya kiukwati Reverend Kavoinake ayenda serikali kukwata ambao mawalanio ala meonea moika mautuika. Ben Musao na maovo Tavania yani mawe tavatawa moika kumanda utuika wa kuiendesa kiukwati kusila kisomo cha kiuvundi no kana kuiendesia na kuiyungamia mitueleni tone ende kukilia uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Tujiepushe sana na mandawa ya kulevya,
Nondo ndawa cia kulevya ni ciende na ubine ya muika witu muno ukethia umuika ni wa cia focus ni wa cia kila yeta wa dhamana ya thayo na mundu na ketha emucio ata mundu ucio a corrupt mind yake mundu ucio ni wapotea maine na kavindane ka kwikiwango via kwa manyiwa kimanyisoni cha baraka kwa Sofia Yata. Bishop Katundu ni wamenda mwikala memisini na menza wa kisomo cha kawaida kwiyunga na imanyisio ithi ningukulia muno kwa ndaya ciana ila ciemesiene wala mundu wa mini form 4 na wethe ande no ndungi wa kwika enda kwazia mathangu azu maimatethia but skills mundu ucu ekita kuthenia ku mucie na finally ayinenga na nthini wa ndawa cia kulevya kana umwikalo wa mana no yiza kwethia ni waendea na kwanangeka kwa unienda kuimiza muika ula wikuya misieni tafadhali mumande miana ya kunjoin vocational skills vocational activity institutions nake Mutavaina Felix Kavoi wamakuli atongo ikukwata mbaumelati ila ina utethio na itonya kwa liola mathayu maamwikaya ila tutona ukuli atongo imaitu ni mailetwa manasiembu ila siekeka ivendwa mathayu mandu nundu akwitha mapinda ingine tukwitha na atongo no itha siendu ila mekwika sina impact si kukita mathayu mandu unumatona kwaliuka kondu au vocational training teno ndile akwaliula ciana ta ila cia graduate umundu kutakethea atongo imaitu matona kuchaneo kana makaetele siendu ila ciukwatikana serikalini withia ni twatethia andu aingi thini wa ukamba witu vilingi wa mauvo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Minister Moviani wa Nema na uithia wa Indo kauntini ya Masako Rita Ndonge ni wa mathuthi ya aimi kuyandikithia nthini wa ngwatanio kana cooperatives ni kana kukwata utethio kuma kwi serikali kana makundi yangi. Rita nthini wa ndambuka yake kwi aimi mai ya kuya kamboso ila imatongolo ni waweta kana serikali ya kaunti ya Masako ni kuendea na ukwata mbau ngwatanio cia aimi kwa kumanenga miyo ya kuongela lato wa ngethacio nthini wa wodi cionthe na kuthayu cha ngwatanio ila cia kwa mio tau ni wakulia ateti kweka kulikilila ngwatanio ii cia aimi kana kuitolongania Boni Motesia na Maovo. Rita Ndonge ya mathuthi ya imi kuendea na ukwatania na kuyandikia nthini wa ngwatanio cia Nema kana cooperatives ila imatethia nthini wa maundu ma miundani kana icio ni cia ndwani. Wakulima wa hapa ni wenye wako registered kwa hii cooperative ni about 400, lakini unapata 84 they are only the active members. Wale wengine wote they are not active. Lakini naimiza members wote wa cooperative societies pamoja na societies zote, ikuwe ni kahawa, ni wakulima cooperatives za kahawa, ikuwe ni cooperatives za dairy na ukulima mwingine, naimiza cooperators muweze kurudi kwa cooperatives zenu, muweze kurudi, mujiandikishe, muweze kulima, mujiandikishe kama wakulima. Vai weta kana serikali ya kaunti ya Masako ina muvango wa utethia imi kwisila ngwatanio cio kumanenge miyo kivathukanio ya kumatethesya kumokilia kiukwati kana kwa ile nemayo hivyo nema ya kawa ya iya kati wa nema ingi cia vata va kaunti ya Masako, kwa sababu county government ya Machakos inataka kusaidia mkulima kupitia hizi cooperatives. Donors wetu pia watasaidia individuals, watasaidia watu wa farmers kupitia hizi cooperative. The county government through our excellency Wavinya Ndeti will be doing empowerment kupitia kwa hizi cooperatives, kwa kuwapatia grants, kwa kuwapatia vyombo tofauti za kufanya kazi, machines tofauti za kufanya kazi. Kama wakulima wa kahawa watakuwa wanasaidiwa na hizi machines za Ecopapa. Ecopapa inatumia maji kidogo sana kuprocess maneno ya kahawa na vitu zingine mingi sana. Hata hapa kwa dairy wanahitaji the coolers. Through the county government, these dairy farms, cooperatives will be able to get those
those equipments. Ingi vivo kana serikali ya kaunti ya Masako ni vani kukilia na kwambililia ngwatano imwe nthini wa wadi cionthe cia kaunti no kieloni cha kumino cha kweta mawia na kukilia kenenthi kiukwati. Excellency Wavinya Ndeti through these cooperatives anataka kusaidia farmers kupitia hizi cooperatives. Kama saa hii moto yake ni atengeneze cooperatives from each and every ward. Each and every ward ikuwe at least na cooperative. Na sisi watu wa Machakos tukikuwa na 40 cooperatives na tuweze farmers wataweza kusaidika sana. Na kupitia hivyo economy yetu ya kaunti yetu ya Machakos itakuwa afadhali. Otawe makanya tongo imaki utati kwa na kulicha mundu maki utati nthini wa ngwatano cia nthi kindu kilora takiende kuomboa kana kwananga ngwatano ithi sioni cia ndwani. Na nataka kutoa onyo kwa wanasiasa wote wenye wameingiza siasa kwa cooperatives na societies. Most of the cooperatives zimeanguka na zilikuwa very active. Saa hii tumebaki na cooperatives kidogo sana. The number has dropped from a higher number to very few cooperatives. Tuko na very few active cooperatives in Machakos County. Kuma Matungulu kaunti ya Masako nyini Toboni Mutesia. Tutamba kweni ya maovo maito mekate wa maosongwe na mawoni kukonya maovo maito lama tometo kesila mitandao itame kumwakanilie umweka asia kumambione kathama ward ni ngukulia uhuru adhiumu ya siasa nono wa adhiumu ya utongoi eto John Mailu ungeka asia uhuru sawa atongoi manengane ndaiya ni Titus Konzi kwisila nambani otomani mukubili teto kenda imwe 5 mwaka asia mutongoi TV uhuru nukukwata ambao ulei 2027 ni Martin Kuma Otangwa nekate wa mawoni na mausungyo alama tumetwa kwisila mitandao itame kumwakanile na ingi kwisila nambani otomani wito mukubili mubia nundo kwetikilia tu nengelele vilingi wa maovo Sharon Linda nuandethesi yako nengelele ya maovo kwanzia ya meko nyeni toa Beti wa Mwania ni kuendea kiwio cha kwaila.